Çeyrek final. Ekinci betteş muşkerler aktogon ortasında. Anda gök burçtan çıkan muşker. Kırgızistan Jalalabad Alabuka komanda Aykol Manas marşrutçusu Cengiz Şermatov. Buga çeyin 4 жолы жеңишке жетип, 2 жолы жеңилген Кулмурат Бүркүт Оразов. Анын атаандашы Кызыл бурчтан чыккан мушкер. Команда Атаман Ош шаары. Буга чейин кесипкө рекорду 3 жеңиш 0 жеңилүү. Машыктыруучусу Полот Урматбеков. Тосуп алыңыздар, Элдос Атокурулу. Биринчи раунд.
Birinchi raund аяқтады. İkinci raund аяқтады.
Қызыл бұрыштағы секунданттар азайғылачы, қызыл бұрыштағы. Секундант еместер, алыстан көргілөчі сұран сілерден. Раунд окончен.